Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang uang malu jadi sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, dengan jejak ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang unang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan. Lo kang uang malu jadi sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, dengan jejak ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan. Wah, kalau nggak artis ada di lemah nih, Bro. Woi, oh ada gitar nih.
Belum ngajang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen juma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma meken tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke ngidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekegang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pakuh pangkiang naur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke ngidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pakuh pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Gimana lagi udah? Kondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum mati dia. Pak, bakal utang ini. Belum mati, bisa bayar utang nih kengken nih. Belum habis sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang bejak dija mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak, kayaknya bayar, Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani ke. Kayaknya urusan. Depan kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani ke. Kayaknya urusan, Bang.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan kondeng kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang meseselan ulian nuwotin demen akeprutan Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirabian tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal kondeng kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang meseselan ulian nuwotin demen akeprutan Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirabian tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah, ada dalam bangsa kim.
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas lima jemu. Liseng kalngelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalngelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalngelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
balik pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren obine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. Nugen percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan.
Dedane sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan Niki gending wantah angin hiburan Boya menyudutkan perorangan Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih pirang Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Bidan ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Bidan nak selingkuh mangkap-mangkapan Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih pirang Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Bidan
lian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone ama bebai sekala ni skala rua binede
malu melajar bangsa kentawang pedang lemah pang tu sing elah pang tu sing campah pang tu sing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solah ing andangan yu cek cara anak kudu merasa genep nawang sastra adungang malu dadi kelawan bisa angtu sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekala ning skala melaan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang sekala niskala melaan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga segenep nawang sastra adungang malu dadi kelawan bisa angtu sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setre ngundang sekala ning skala melaan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga
pengulung setre ngundang sekala skala melahan mantra pelikat puncarang singkan tipe subodokan. Dan apa tagih kal belian ulian susu uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadagan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan madat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadagan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan madat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan madat je ekonomi ne buin normal
salon pulang buin perawatan. Man pidan mulai man udah kapah gati tepuk melalina ke nyoman mulai to ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebakal warisan mani meme mati tua mebakal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebakal warisan mani meme mati tua mebakal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya
sing sadaran dua titipan mani meme mati sing kalma bakal warisan mani meme mati dua mebekal batu nisan mani meme mati dua kompor nemragatan. Nyarengin pamargi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kanyele ilang dan kerasa sampun galahi majan ketibane mangkin ring tatujonan Batang rasa pemargine yaksian uluke puniki dan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentane buta lan nyidang nyingakin seuripne kerasa petang wentane lumpuh lan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana sekolah yang harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi mando ipon sami memanggil rahayu sepemargine yaksian uluke puniki dan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentane buta lan nyidang nyingakin seuripne
Mangdeipun sami memanggil rahayu. Tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna Nadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Mejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Mejani sapi Buinlah sayang beli kerasetan si teadi Ngampuran dewek beli nyakitin adi Dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang lundo tresnan beli Nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi nyampuran dewek beli nyakitin adi Jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang untuk tresnan beli Nejani sapi
Udiang tusing si malu ngoraheng seton den blinga lemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Linawan lakar ke kene berjalan terus kane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga jani tu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing naga terus nane jani tanam apang tu sing adi antakan tuhutin subah kena kerama dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga jani tu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerah sing laga terus nane jani tanam apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena kerama muliang kasta iraga jani tu sing jodoh leraman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing laga terus nane jani tanam apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena kerama
hubungan terlarang. Beli jadi beli ada nengelahang adi. Sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan. Seton dene sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
matamu petang sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ya penyingakan adik dugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kama palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna tapi ning ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli kadia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kama palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna tapi ning ragan nadi nanging ulian ramah tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine